Umurimo gwo kombeka Kibale Health Center ya kashatu katandika mu mwaka gwa 2024 kandi rikaba ryo kumara emyezi 9 bitu rikatungwa kuteganisibwa bwo kuba mwanya kaba gutaru kumara abaturani bajyanga baturimba babona bwo kubura ubuhereza bwe byamagara kumwizwa background yeri irwaro aha akantu mwanya muke munonga gukombeka y'ibizimbe bitwara mu kigo aka kutizira twandi nakuteka no abira space banga yagiye ari iki kiziye kongoro nakundwe rumwe twashanga UPDF yaha kwasi so twatamka kuyiya side area ahabe hatabu umwanya so itoba abandizeho aha ground akaro challenge mpango munonga yo kuyiya iyo mwanya wo kubona aho kwasa kombeka ikiziye kwigana akakiri nenda gusima government ya Uganda ekwememberwa president w'umukundwa ize gusirezwe kamutamuzwe abashaze n'umwe presenti namwe mukira kora World Bank nyine ndaho ikintu cya World Bank mukiriki presentizi za government ya Uganda abaturani bajyangu batwembara bo mu kugumirwa kutunga ubuhereza bwe byamagara abwo kubirwa rero babembeje ni seri yitojo rero haro mu district ya Ntungamo tukarabo mu rwindi munonga bwo kuba kurugahanu yahirwa reri iriya commission today kikari waro ya government rabakwetito haruhoma yirezikuka nka 20 so abantu abindi bakaba bafa batakufire aborogene kubaruriwe abashijari baratinye sente kugira ngo tucebeze nkenda uza kutambura urwito ni rubi kare naho kucebereza naho nahare umurimo gumaziro miliyoni rwenda kandi abebembezi barambure n'endije miliyoni ekorwa marwa ronkanya ruhandagazi Health Center ya kashatu Nyakabare Health Center ya kabiri Nyabukungu Health Center ya kashatu kandi basimira umurimo guyo nukorwa kutungure byamagara Health Center twajibura abashaho nabaza kwisha staff ni tuza kubarurira n'abashaha bandi rero irwaro rutacikora irizoba twaza Nyakabare Health Center tu yabo tukashenya twayombekaho Health Center ndije abo kugira ngo twera usiri school abo kubirwara rero batutera bagenzo banje pasiteri ni muri bitano babiri nabyo tubasimbira muri mwatirwa n'abashaho bishi irwaro rutandike gukora abakazi ko barebere irwaro ryayombeka bagira family planning bagishura kubera bizaka ndi Anita Tukunda.